Shalom, selamat pagi Bapak yang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohi tarigapan sigano pari batabani panorang sogot nerion, pasadahita hurta mertonggo mahita. Terima kasih Bapa bani bagkel ni pakaulongimu uban nami. Adop menjagai menramotkon daging pakonto dinami, bui puho ibagas na oras. Tuhan, bani horja nami sa ganjang nerion pe. Patorang kam hatamuin huban nami, kasi ibagas malas niurhan nami tongtong, mandalani guluh nami, marunjolan hubani hatamuin. Amen. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijape na siya marian bani panurang sogot nerion, nabuhi sisihan nami marhiteo ni channel YouTube on, atani ne bata nagabirigapan sigano pari bata bani panurang sogoton, Kamis tanggal 8 Februari tahun 2024, Aima tersurat bani buku parambilan bindu pitu ayat 14. Nama katahon sonon. Bani ari nama dear marmalas ni hurmaho. Anjaha bani ara nama sambor paruhurhon ma. Nebatado menjadihon nasada apa nalegan ai. Ase ulang ibu toh colma atap aha nasihol masa. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo ibasa hita buku parambilan on, mengerahkan hita tene, ase ulang gabe halak Kristen nama korjahon si soya-soya hita. Totu ase ulang si soya-soya nani horjahon ta, maningon gok ibagas sapentaron na humbani ne batado hita. Nah, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sonahado hita, tandani namar hapentaran ibagas naman dala ni guluh taon porini hidup pak kon hitama ibagas guluh ta ari nama dear sonay age ari nama sambor na perlu besahali taridah maay ibagas parguluhan ta porini pe ari nama dear atape ara nama sambor hidup pak kon hita ibagas guluh taon ijay lambin iparomban hitama dirita bani haroso ni nebata. Artini ay porini malas uhur munuan, porini pusok uhur munuan, maningon idinga kita. Maningon do iparomban hita dirita ubani haroso ni nebata. Jadi maningon ipardiati hita. Maningon ipardi mata hita ibagas dua situasi on. Ari nama dear pakon, ari nama sambor ay. Ahado nagabe haroso ni nebata, si horjahonon ta. Napaduahon, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Tandani ibagas hapentaron na humbani na bata kita. Bani naman dopakon dua situasi on. Agepe si pata lang sadalan pakon na ibagas urta. Ya, maningon do hapeni boy idah kita. Marhiteho ni nama saay. Tuhan lahu mangacari kita. Ase ulang kita marlajar atape mangajamkon pengalaman ta. Tapi ase tetap mangajamkon guguh apa pangurupion ni Tuhan. Masih sonay. Karena dong do hata bahasa Indonesia nama katahon. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Tongon. Tapi maningon jupah kita do. Bahasa pengalaman tanah salpu ay sosok bani panorang na ijia. Nah, contoh misalnya sanggah markuliah aganupan niomba atap marsikolah maniomba. Se adong opetong dalan ibere Tuhan laho mengelola aganupan na adong sehingga boy orang tua memberi belanja ni nyombah ni ay masangga nyomba marsikolah. Nah dup ko silang marsikolah be do masalo si haganupan lang adong bedalan laho manjuji atape dalan ni pasu-pasu malobe ningon tene asisongon sangga marsikolah nyombah ya. Totu lang boy bihape hita mangarap hubani pengalaman nasalpu ay. Jadi anggo sonari idop pak kon hita sonon. Si sonon idop pak kon hita. Nah, on mana isobut hapentaron ay. Jadi maningon do hape ni sikapta sesuai hubani
situasi. Jadi lang boy be marambit-ambit be. Halani ay maningon do ibuat kita, maningon ipake kita do kesempatan sadiar-diarni. Ase ulang adong marambit-ambit. Contoh misal nih bani sadani omba. Ngini masonon do po silang adong be orang tuan. Ay tene ambit masangga guluh ni bapa onde, ambit masangga guluh ni inang onde. Lang adong bela baniay. Alani ay sangga adong panorangmu sonari makahulongi bapa, sangga adong panorangmu makahulongi inang, sangga adong panorangmu makahulongi orang tua. Haulongi ham sonari. Ulang do po silang adong be marambit-ambit lang adong guna ni ay. Nah ay arti ni tene. Jadi kumbani dua situasi ay ya ari nama dear pakon ari nama sambur maningon ipake kita ya bahasa ibagas ari nama dear aipe adong kesempatan batalo makorjahon nama dear rosi ibagas ari nama sambur aipe iberi Tuhan kesempatan hubata laho manandai harosuh ni naibata jana napa tuluhon marhitehon ni na dua na masa ibagas 10 taon tandani ya tandani ibagas uhur na pentar hita mandokpa kon parguluhan taon maningon jupah kita do ibagas dirita sangga ibagas ari na madear marmalas niur meita. Jadi ijon mapanorang bata laho marmalas niur. Jadi ulang tene jupah be ibagas urta sangga panorang malas niur pusok uhurta sangga panorang pusok niur ipamalas-malas hita urta langsung naik tene. Jadi panorang ari na madear ijon mamalas urta ipuji hita ma Tuhan ibagas guluta sangga panorang ari na madear. Jadi kesempatan lahu memuji Tuhan. Ibagas pusok niur lang memuji Tuhan hita sing sonay maksud ni deh. Tapi na pasti ibagas ari na madear ijai may pataridah kita pemujian tahubani Tuhan. Ya. Jana bani ari nama sambur ijon ma panorang. Ya, anggo boy sebut kita panorang dos dua songon ya bel tet nini. Jadi sanggah bani ari nama sambur ay ijai ma anggo disebut kita bahasa Indonesia ni songon na iinterupsi. Jadi on ma kesempatan ni bata laho mandilo kita laho mapardiate sekeliling ta laho mapardiate situasi ta. Jadi porin adong misalnya nama sambur ido pak kon hita ibagas guluta si ganu pari kesempatan do bata ay lo meruji laho manhubagas diri masih masa ay kunjai ma gabi jupah kita ma ado sa sitong ni sihol si bahenonta kumbani ari nama sambur ay. Jadi ulang adong sonon pikiran ta berarti anggo ari nama dear hari perutungan bata ari nama sambur harugion bata lang tene. Ibagas ari nama dear sonai age ibagas ari nama sambur pe. Ari perutungan ari nama dear duai bata anggo rahita totap mapardimata sekelilingta mapardimata guluhta mapardimata hubunganta pakon Tuhan sehingga kumbani ari nama sambur aipe boydo dapat kita ahado natalup ipadiar hita baik ay ibagas hubungan ta hubani Tuhan sonai age hubungan ta bani hasomanta jolma ando harma gok ibagas sapentaran hita mandalani kulung taon. Amin martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong bapa. Ase ibagas guluh nami si ganu pari. Ulang tongon marguru hanami. Ubani pambotoh nami. Ubani pengalaman nami. Ubani ahan adop di horcaon hanami. Tapi sangga idopak kon hanami ari nama diar barang ari nama sambur. Tetap main tongon Tuhan marguru hanami ibagas haganupan situasi ni kuduh nami. Ubani hidup nihur apa holongmu. Alani ay hamma tongtong Tuhan ya jamkon hanami laho mangajari hanami ibagas situasi nasona hape hidup pak kon hanami si ganu pari. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tongko nami. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Inang. Ando harmatongon tene gok ibagas sapentaron na humbani Tuhan mahita makorjahon horjata sa ganjang niarion. Oras